Lijep pozdrav svima, konferencija za medije pred gradski derbi Velež-Zrinski. S nama je trener Mario Ivanković. Mario, kakva su očekivanja od gradskog derbija? Zrinski u gradski derbi ulazi sa dobrim raspoloženjem s obzirom na pobjede protiv Željezničara i ekipe Širokog Brijega. Pa evo, nama četvrti derbi u nizu, za nas poseban u svakom pogledu, prvenstveno što je gradski, što je rezultat tu, ajmo reći, najbitniji. Prvenstveno što nema naših navijača, po meni automatski to i nije onda pravi derbi čim nema bilo kojih navijača, u ovom slučaju našeg, ali evo, mi znamo da oni neće biti tu fizički s nama, ali bit će u našim mislima i svjesni smo toga i mi ćemo raditi sve prvenstveno radi nas, ali pogotovo radi naših navijača da nastavimo ovaj dobar niz i jednostavno idemo igrati i probati osvojiti 3 boda. Poseban derbi, uvijek je derbi posebna utakmica, poseban derbi za tebe, Mario, s obzirom na činjenicu da prvi put kao šef stručnog stožera vodiš Zrinski u gradskom derbiju. Pa jeste, evo, uvijek postoji taj prvi put, tako je bio prvi put isto, ja mislim 2002. kad sam igrao prvi svoj derbi, evo sad sam skroz drugoj ulozi i šta da kažem, vjerujem evo da će biti isto uspješan koji i taj igrački na kraju kraja. Rekao si, bili su uspješni igrački derbi, koji derbi iz igračkih dana pamtiš posebno? Pa evo, malo prije sam rekao, po mene poseban taj prvi, pogotovo što smo pobijedili 1-0 i što sam ja zabio taj pobjedonosni gol pred kraj utakmice i sigurno možda i najvažniji gol i najveća pobjeda što se tiče mene i moje karijere. Par riječi o ekipi Veleža, dojam je da se ta momčad diže s obzirom na visoku pobjedu protiv ekipe Goška u prošlom kolu. Pa je sigurno velike promjene što se tiče ekipe od početka sezone, promjene na klupi i nakon par kola, novi trener, nove ideje, vjerovatno da i treba duže vremena da se neke ideje prihvate i provedu na teren, ali evo, pokazali su zadnje kolo ubjedljivom pobjedom da ide nabolje, ali mi gledamo sebe, gledamo da mi ostajemo konstantni, da se dižemo, evo, nadamo se i povratkom ovih igrača, što se kaže i nama treba neko vrijeme da smo malo više skupa, da će u nas biti još bolje, ali rekao sam malo prije, idemo igrati koji svaku utakmicu nanosi 3 boda i sve ćemo raditi da dođemo do njih. Rekli smo, bilo je dosta izostanaka u prethodnim utakmicama, kako je danas stanje sa igračkim kadrom Zrinskog? Pa nešto se minimalno promijenilo, ja mislim da će Slobodan Jakovljević, pošto je evo par dana u trenažnom procesu biti u kadru, a ovi ostali su još out, ali kažemo što ne predstavlja nama nikakav problem, imamo velik broj igrača, kvalitetni koji rade kvalitetno i evo kroz ove utakmice što su prošli stvarno su pokazali da je to tako i da se na njih u svakom trenutku može računati. Trener, evo, jeste gradski derbi, jeste važna utakmica i za jednu i za drugu ekipu, ali evo, možete li usporediti današnje gradske derbije sa gradskim derbijima kada ste vi igrali? Je li to, po nekom vašem mišljenju, malo izgubilo svoju draž i ukoliko jeste, što je po vama razlog? Je li to možda neka konstantna razlika u kvaliteti ili što? Pa po meni je velika razlika, prije su dobro malo i drugčije vrijeme bilo, prije su bile puno veće tenzije i par dana prije utakmice i u toku same utakmice veće zanimanje, veći broj navijača, sad se to izgubilo u dobroj mjeri, evo i ovi problemi s dolaskom i nedolaskom gostujućih navijača, normalno da ne stvore isti ambijent na samoj utakmici kao prije, ali derbi, opet derbi pod povećalom i tako ga i mi shvatamo i kažemo spremni smo, nadam se evo i odmorni kroz ova 2-3 dana da odradimo utakmicu što bolje. Treneru, protiv Širokog ste igrali cijelo vrijeme neki pressing, kakav Zrinski možemo očekivati u Rapčićima, hoćete li čekati malo protivnika s obzirom na visok ulog ili ćete pokušati replicirati tu igru iz hercegovačkog derbija? Pa imamo neke svoje ideje, zamisli, nadamo se da ćemo ih provesti kako treba i da će to ispasti sve skupa kako treba, ali općenito mi volimo da napadamo i da smo bliže protivničkom golu. Nadam se evo da ćemo sutra odigrati jednu dobru utakmicu, a na kraju krajeva mislim da je sutra najvažniji rezultat. Treneru, prvenstvo još uvijek u ranoj fazi, ali je li rano za neke konkretnije zaključke kada je pitanje ta sama borba za vrh? Pa mislim da jest. To sam već prošli put rekao, ja mislim ovdje na konferenciji, 7-8 kola, neki klubovi evo i manje, mi Borac pogotovo, mislim da će se tek nakon par možda kola
što se tiče vrha znati malo više, ali općenito naznaka je neka da ima 3-4 ekipe koje će se boriti za titulu i evo, kažem, svaka utakmica nosi 3 boda i nije bitno ni s kim se igra, ni gdje, jednostavno bodovi se skupljaju, ali ako iz te pobjede dođe neka kvalitetnija igra, onda niko sretniji sigurno.